Kurdish music has a big meaning because موزیکا کردی خودی معنیکی مزنه جبر که دمک درش ام دکارم بیجن قاسی 200 سالان گل کرد تمید بندستی دادجی ولوما گل کرد خم کسر و درد خواه شر و اوین خواه بستران ببیجه جبر که همو ریندن قدخانه هون نکارن کتابک قدخه وشیرن لی هون دکارن سترانک هین ببن و بسترین keep in secret a book, you know, but you can sing a song. قاسی 4 ملیون کرد لعراق دجین و دولت عراق هبونا دو زمان و چاندن جهه این عرب و کردان ناستیکه. لبر اف ناسین پری جار لسر کاغزمایه. رژیم عرب این نتو پرست و دیکتاتوری قول قبول کردن اتونومیه که راستین جبو گری کرد بجه نآنینه و نخوازون که نفچین کردین که تدا مصرین رزرو نفت عراق هنه بکوین نفت خوبین کردستان اتونوم. Even during our peacetime with the Baghdad government. حتی دما آشتیا دنابرا کردان و حکمت بغداد دجی عراق سیاست خواه یاد نجات پرست دماند. عربان دنفچه کردان دبشی دکرن جبور نفوس وان نفچه بگوهرن. خاصمه در ارد نفتی ین کرکوک سنجار و خانقین ده و ساجی دشت دولمن کردستان ده. سمبولا مزنا ولایت پارێزیە کوردی ji salên 1940 تا 1975 ya Mustafa Berzanî bû. Qasî 150,000 pêşmergeyê wî hebûn li hemberî leşkerên Iraqê. Lê paş lavatina Şahê Îranê û Saddam Hussein li Cezayirê di adara 1975 de Îran alîkariya ku dida Kurdan birî û berxwedana Kurdan hate şikestin. Hۆی سەرەکی یان هۆیەکانی سەرەکی ڕێکەوتنی جەزایریش لە بینی شا و سەدام حوسێندا ئەوە بوو کە سەدام حوسێن ئامادەی نیشاندا کە هەموو داخوازەکانی شا قبول کات و ئەمریکاش لە لایەکی ترەوە ئیشی بەوە بوو کە عێراق هاندا لە زدی سووریا ئەوە قسەی خۆم نییە ئەو باسە ئەم قسانە لە راپۆرتی ئۆتسپایکدا کە راپۆرتێکی کۆمیتەیەکی لێکۆڵینەوەی لە کۆنگرسی ئەمریکی باس کراوە وەک کیسینگەر خۆی لە کۆبوونەوەیەکدا باسی ئەوە دەکات کە بۆیە ئەوان یارمەتی عێراق و ئێرانیاندا کە پێک بێن و لە جەزایر بگەنە ئیتفاقەتە حکوومەتی عێراق ئازاد بێت و بتوانێت بپەرژێتە سەر سووریا و فشار بۆ سووریا بێنێت چونکە ئەوێ ڕۆژە سووریا گیرگرفتی دەهێنایە ڕێگای هەوڵ و تەقەڵای کیسینگەر بۆ پێکەنانەوەی عەرەب و ئیسرائیل. جبر فرانیا هجمارا وان و گرنگیا استراتژیکا ولاتی وان کردکوین بر آگره همو شر نافچه‌ای پشکه که مزن شر ایران و عراق لکردستان قومی و هر دو دولت جی گند و باجر وان ویران کرن لهزین کردین کردستان عراق جی ایرانی پارتین کردستان ایرانی جی عراق آریکاری دستند. We have committed some political mistakes in the past in terms of. مد علی هوالبندی و اتفاق انده هن غلطیان کر. لی یا راستی او جروش ژئوپلیتیک اكو ابتدته دوی نافچه دور لگرتی ده گاوا که هون شر چکداری دکن هون حوجه بنیک لوجستیک و آلیکاریه نه و تنه یک دولت جیران کردستان دولت که کردستان پار وکرنه دکاره و آلیکاریه بده controlling Kurdistan. ایران ترکیه عراق ایران ترکیه عراق دالان پار د سال 1988 ده د دمک کردن عراقی پارا مسترینا کردستان رزگار کربون و بر بسرکتنه دو چون صدام چکی خوین داوین چکین کیمیایین که جروجاوا ستندبو بکار آنی. Of course, before the chemical war. بگومان
بری شیر کیمیایی لکردستان عراقی نافچین رزگارکی هبون ام لوان نافچیان بون و شر چکداری ده درجه و قرتیک جیا نها جوده تر بون ایرو شرکی چکداری یه وقت یه بری تونیه نها روش جهیه نها دسته پشمرگان ایریش دبن خساره دبن هیزن دجمن و ودگارن لی لناف کردستان عراقی بالکین ما ین دومدار توننه جبر ترسا چکی کمیایی و ین دن دوزا کردان لی عراقی که به هجمار خواه چندین جاج کویتین خلیج پرترین جنها لدنیا دروا کم تناسین سیاست اردا شویتی که رژیم صدام لکردستان بکار آنیه بو سدم کاول و ویران کرنا نیزی 5000 گندان و نما ماجیانا گندتیه نقل مسئله كرد دجي يك دولتي روج حالاتي با مثلا وكو اويك افغاني كان دجي حكومتي دكتور نجيب الله وحكومتي جمهوري كابول بود اگر وابا همو ولاتاني سرمایدار و ولاتاني روج او پشتواني لدك او دولتاني كردستاني بسر دا بشكراوا استا كرد ازار ددن دولتي استعماري اوروبي نين دولتي كان شيوه داجي كردني شي اسيويان هي كاوانا لقل دنياي سيب بينيان باشا مثلا العرب لقل سدو دولة لقل اسيا وافريقيا تسدين علاقاتي هي مثلا اگر بلام هروا تركيا هروا ايران اوانش لقل ولاتاني اسيا وافريقيا علاقات يعني هي او واي كردو كمسألة كرد بيت تجربة مثلا اگر كرد مستعمري برتغال بنوينه يا لبندستي اسبانيا با همو دنياي سيم افريقيا واسيا وامريكا اللاتين پشتیوانیان لێ دەکردن بەڵام لەبەر خاتری عەرەب و لەبەر خاتری ئێران و لەبەر خاتری تورک دەوڵەتانی دنیای سێ دەوڵەتانی عالەمی ئیسلامی خۆیان لێمات دەکەن و مەسەلەی کورد باز ناکەن کرد لسر اردن باب و کالن خواه بونا پنابر و مهاجر بسد هزاران کس نهال ایران لعراق لترکیه دکامپن پنابر انده دجین شیرین بهار بهاری شادان بی بهرن لجین گل نامرادان جشن و بهار و سیران و خوشی گشتی پیروزی گردن آزادان مجی با مردن بمره با جیان چون قانزازکی تا نکی زیان لزری زنجیر دل نلرزه پیوان با لش نوک با جیان پشتی شرن سالان جبو بندست خصنا مافن خوی نتویی کردن ایرانی ده سال 1946 ده لمهاباد کمارا کردستان دانین اف کمار 11 مهدوم کر اسکرن ایرانی اف ترچقاندن و روژا 20 آدار 1947 سرک کمار قاضی محمد لمهاباد هاته دالقاندن قاضی محمد دامزرا ولی در همون 11 ماه جمهوری کردستان از نظر دناو 11 مهانده کمارا کردستانی گاربو چاند و کلتورا کردی پیش و ببر و برسیوا گلک پرس و حوجه دارین کتاوی دمی بی برسی مابون بده وکی دانینا هیزا نتویی یا پشمرگان شر دجی نخوان بواریه بشتابونا زمان آجیانا جواکی و سیاسی و دستپیکا دانینا سیستمک آبوری جبو حل کرنا پرسیندن لی جهمویان گرینگتر او بوکو جبو جارا پیشین دیروکا نزیک ده گله کرد اثبات کرد او دکاره بسر خواه اداره بکن قدر خواه بخواه دست خواه
کرد دکاربون به سربستی زمان خود بپیون و ایدی دولت خود خو خریب و بیانی ندیدن تاثیر وی کماره تا ایرو لسرگل کرد هست و اون چیزی که متاسفانه الان هم نمیشه در کردستان گفت اتفاق افتاد و اون بود که برای نخستین بار در وطن خودشون کرده ها خودشون رو